Katolički sveštenik Dionisije Juričev je govorio: nemojte misliti što sam u svešteničkoj odori, da ne mogu uzeti strojnicu u ruke i da tamanim sve do kolijevke. Denšar. Evo jedne ispovesti Ustaše Oreškovića sa ostrva Paga, koji nije mogao da ubije. Maks Luburić je naredio da se donesu dvoje male jevrejske dece. Luburić mi je predao jedno dijete i rekao mi da ga zakoljem. Odgovorio sam da ne mogu. Na to su svi oko mene prasnuli u smijeh, rugali mi se. Onda je Luburić izvadio nož i zaklao predamnom dete govoreći: evo kako se to radi. Kad je dete vrisnulo i prsnula krv, sve mi se zavrtjelo. Kad sam se malo pribrao, rekao mi je Luburić da dignem desnu nogu. Podmetnuo je ono drugo dijete. Onda je zapovjedio: udri. Udario sam nogom i izgnječio glavu djeteta. Luburić, bit ćeš ti još dobar ustaša. Pop Brekalo je uživao da otme dete iz majčinog naručja, baci u vis i natakne na bajonet. Jestrebarsko, logor za decu osnovan jula 1942. godine. Upravnica, časna sestra Barta Purherija, sestra žene inspiratora ustaškog zločina dr. Mile Budaka i ekonom, časna sestra Gaudencija, vršile su zlostavljanje 3200 srpske dece. Proglašene su za ratne zločince. U to vreme Alojzije Stepinac šalje izveštaj Vatikanu o 10 dobrih primjera ponašanja ustaške vlade. Evo neki. Pod 1. Energična borba protiv abortusa koji je pretio propašću ne samo Hrvatske, već i crkve u Hrvatskoj. Pod 2. Zabrana svih pornografskih izdanja te prave kuge za hrvatsku omladinu. Da li je moguće zamisliti veći cinizam? Stepinac se javno zalaže za ukidanje abortusa i za zabranu svih pornografskih izdanja u vreme dok ustaške bande sa delom njegovog klera mučki ubijaju na desetine hiljada nedužne dece. Jedan deo dece su preobratili u katolike. Katolička Caritas preuzeo staranje o deci ubijenih roditelja. Predsjednik Caritasa bio je nadbiskup Stepinac. Deca su bila suviše mala, nisu znala ni svoje poreklo, ni svoje selo i lako ih je bilo pokatoličiti. Tako ima bezbroj ljudi koji danas žive kao katolici, čak kao njihovi sveštenici. Stepinac je mogao da se diči i nigde glasa protesta. 8000 fotografija kao dokumenti ustaških zverstava nad srpskim narodom stiglo je u Rim. Stepinac piše papi: osjećam se dužnim da upozorim vašu visost da materijal koji je Svetoj stolici poslala srpska propaganda služi samo da u očima Svete stolice umanji ugled sadašnjeg režima u Hrvatskoj. Narodno-oslobodilačka vojska oslobađa zemlju. Iz ustaškog uporišta Samostana, Široki Brijeg, franjevački zlikovci borili su se do posljednjeg daha. Kod poginulih fratara nađene su znatne svote dolara, milioni kuna, kao i ustaške legitimacije. Početkom maja 1945. dok nemačke i ustaške trupe napuštaju Zagreb, nadbiskup Alojzije Stepinac prima od ustaške vlade na čuvanje arhiv Ministarstva vanjskih poslova NDH, pa je potpisao potvrdu primitka. Istovremeno, nadbiskup Stepinac saglasio se da franjevci na Kaptolu zakopaju jedan deo Pavelićevog zlata, mahom zlatnih zuba, žrtava u Jasenovcu, kao i ostalo opljačkano blago. Ustaški poglavnik Ante Pavelić, kad je video da su izbrojeni dani Hitleru i njegovim kvisliškim tvorevinama, stavio je na raspolaganje 100 miliona kuna sa zadatkom da se katolički episkopat zauzme za spasavanje ustaških ratnih genocidnih zločinaca od suda pravde. Pre bekstva Pavelić je pozvao na ručak predstavnika Vatikana Markonea i Basučija i biskupe na čelu sa nadbiskupom Stepincem, da im se zahvali na dobro obavljenom poslu. 5. maja 1945. pobeže Pavelić sa vladom, svojom porodicom i nekoliko hiljada ustaša, između njih i 500 katoličkih sveštenika. Pobegli su i zločinci nadbiskup Sarajevski dr. Ivan Šarić i nadbiskup Banjalučki Josip Garić. Pavelić i Artuković, bogato natovareni i opljačkanim zlatom, nađoše utočište u samostanu Svetog Gilgena kod Salzburga.
Pavelić, koji se u Austriji nije osjećao sigurnim, stiže preobučen kao sveštenik Franjevac u Rim, gde je zaštićen od Vatikana živeo u jednom samostanu kao pater Gomec i pater Benarec. Sobom je nosio 250 kg zlata, 1100 karata dragog kamenja, denšar. Patrijarh srpski, Gavrilo Dožić, boravio je tada u Rimu 1945-46. i u svojim memoarima kaže kako ga je Papa Pije XII. Pozivao na sastanak i nudio mu lični smeštaj i vilu u Rimu. Posrednik je bio Slovenac dr. Miha Kreka, šef katoličke partije Slovenije u emigraciji. Evo što je patrijarh srpski rekao posredniku. Vi sami znate šta se dogodilo u našoj državi. Izvršen je pokolj nad nedužnim ljudima, ženama i decom, koji po svojoj svireposti čini najsramniji period kroz 20 vekova hrišćanske istorije. Po savezničkim izvorima ubijeno je između 700 do 800 hiljada Srba. Episkopi su bili potkivani sa pločama na nogama kao neke životinje. Njihove brade bile su kleštima čupane, ili pak živima sečene uši i nos i vađene oči i sve drugo što je bestijalnost ljudska mogla izmisliti. Silovanje žena, vađenje dece iz utrobe materine. Što je glavno šef katoličke crkve, rimski papa, nije ni prst digao da osudi ovo zločinaštvo. I ne samo da se ćutalo, nego je glavnog naredbodavca tih zločina Antu Pavelića papa primao u audijenciju u Vatikanu i blagosiljao ga. Sigurno je da se i danas krije iza papinog skuta kako ne bi odgovarao za svoje zločine pred ljudskim zakonima. Molim vas, kako ja mogu da pređem preko toga i da idem u Vatikan na noge papi? Moram da vam podvučem da je za vreme rata bilo ljudi katoličke vere koji su osudili pokolj Srba. To je bio Francuz po poreklu, kardinal Tisserand, koji se i sada nalazi na visokom položaju u Vatikanu. U oslobođenom Zagrebu od strane Narodno-oslobodilačke vojske vidi se Stepinac na svečanim tribinama u novom društvu sa Bakarićem i drugim rukovodiocima iz Narodno-oslobodilačke borbe. Možda u ovim snimcima treba tražiti početak sakrivanja ustaškog zločina genocida. Uklanjaju se svi tragovi logora smrti Jasenovac. Nijedan objekat ovog genocidnog mučilišta nije obnovljen, kao što su i jame betoniranjem sakrivene. A Ivan Stevo Krajačić, predsjednik Hrvatskog sabora, izjavit će: istraživanje ustaškog zločina je uvreda za hrvatski narod. Vatikan je uspeo da hrvatsko-katoličke crkvene zločince skloni da bi izmakli svetovnoj vlasti. Istovremeno u Nemačkoj su procesi ratnim zločincima obavljeni jedan za drugim. U Nirnbergu, u Dachau, u francuskoj okupacionoj zoni, u Engleskoj. Upotrebit ću sav svoj autoritet da ne dođe do izručenja Pavelića, jer Pavelić je dobar čovjek i dobar katolik. Rekao je Papa Pije XII. Tajni dokumenti. Dokumenti kontraobaveštenog korpusa Sjedinjenih Američkih Država, koji su javnosti postali dostupni tek 1986. godine, pokazuju da su britanske i američke okupacione vlasti znale da se u Vatikanskom skrovištu u Semiranu Svetog Jeronima u Rimu, u ulici Giacomo Venecijano 17C, pod okriljem nadbiskupa Stepinca i svećenika Krunoslava Draganovića, kriju najodgovorniji genocidni zločinci Endekazije, na čelu sa poglavnikom Antom Pavelićem. Iz dokumenta armije Sjedinjenih Američkih Država vidi se da je pop Krunoslav Draganović uz podršku Vatikana preko svog tunela pacova prebacivao ustaške zločince u Južnu Ameriku. Ustaški genocidni poglavnik dr. Ante Pavelić u ličnoj pratnji popa Krunoslava Draganovića ukrcao se na talijanski brod Sestrijere sa pasošem na kome je pisalo Dal Aranic i u luku Buenos Aires bezbedno uplovio 6. novembra 1948. godine sakriven iza ratarske odore. Balkanski kasapin ili balkanski Himmler, kako su zvali Andrija Artukovića, ministra unutrašnjih poslova zločinačke NDH, uz pomoć Vatikana, prebacio se u Sjedinjene Američke Države. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je konvenciju o sprečavanju zločina genocida i da kažnjavanje tog zločina nije nacionalna nego internacionalna obaveza. Međutim, Vatikan je bio jači i od Ujedinjenih nacija.